إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ಅದ್ಮೇದು ಅಳ್ಗಣ್ಮೆ ವಾಹದಕ್ಕಾನಿ ಆಮೇಕನಿ ನಮಾದ್ಗೆ ಶರ್ತಾಗಿ ತೆರೆಂಗ್ ಕುರಿಮೆ ಸಲ್ಗಣ್ಮೆ ಕೊಮಸರಕ ಇಶಾರಕ್ ರಫ್ ಒನ್ನಾಣೆ ತಿಬ್ಲೆ ಕ್ರಮತ್ ನಾಬೆ ಹೇಗೋತು ಈ ಕುರಿಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ ತಿಬ್ಲೆ ಕ್ರಮತ್ ನಾಬೆ ಹೇಗೋತು ನುದನ್ನವಿ ಒಯ್ ದತಿಂ ಪಾಯಿಂಟೆ ದನ್ವಾಲ ಫಳ್ಗನ್ ಫುತಾರಾಣೆ ಹೇಗೆ ಕುರಿಗ ಕೊಮಸ್ ಬೇಫಳ ಕಳ್ಗೊಂಡ ಕುರ್ವಾಫನ್ನ ಸ್ವಾಲಕಿ ಈ ನಮಾದು ಕುರುಂಗ ಗೇಗ ಕುರಾ ನಮಾದುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಸುನ್ನನ್ ನಮಾದು ನೋತ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಸ್ಕಿತ ನಾದೆ ವರ್ಗ ಉದ್ರದ್ ಕುರುಮತೆಗೆ ಗೇಗ ಫಿರೇನಕ ನಮಾದು ಕುರಾಯರ್ಗ ನೋತ ಸುನ್ನನ್ ನಮಾದು ಕುರಾಯರ್ಗ ಎ ನಮಾದುಗ ಏನೆಯ ಎಕೀಗ ಎ ಗೇಗ ಅಹಲುವನಿ ಕಮ್ಗ ಹಿಮನೆ ಅಂಹನು ಇಖ್ತಾವುಮುಗ ಅಂಹನು ಸಫಾದಾನಿ ಕೊಂಫದೆ ಕುಂತ ಅದು ಏಕಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತು ಬಲ್ಗಮನ ಎಬ ಸಾಬಿತುವೆ ಅದು ಅನಸ್ಕಿಫಾನು ರಿವಾಕರವ ಹದೀತ್ಗೆ ಎಕ್ಲೇಕ್ಫಾನು ವಿದಾಳ್ವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಕಿಗ ತಿಮಂಕಲೇಕ್ಫಾನ ಅತ್ತಿಮಂಕಲೇಕ್ಫಾನುಗೆ ಗೇಗ ಉಳೆ ಯತೀಮಕ ದಮಿಹನ್ ನಮಾಜ್ ಕುರಿಮೆ ಎ ನಮಾಜ್ ಕುರಿಯುರ್ಗ ತಿಮಂಕಲೇಕ್ಫಾನ ಮಿ ಯತೀಮ ದಮಿಹು ತಿಬೆ ಎಕ್ಲೇಕ್ಫಾನುಗೆ ಫಾಯ್ಪುಳುಗೆ ಅದಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಫಾತುಗ ತಿಮಂಕಲೇಕ್ಫಾನುಗೆ ಅಮ್ಮಾಫುನ್ ನಮಾಜ್ ಕುರವಿಯೆ ನಸ್ಕಿಫಾನು ವಿದಾಳ್ವನಿ ಸಲ್ಲೈತು ಅನ ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا وفي لفظ إن رواية منني فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا أنا سكفان بدالوني تمنك ليك فانا تمنك ليك أدي يتيمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية بلغا تمنك ليك تيمنك جيجا نماذ كربيمه كربيرغا رسول الله كفان كفاية بلغا ಹರಿನ ಅದಿ ಮಿ ಯತೀಮ್ ಕುಜ್ಜ ದಮಿ ಹುಂತಿಬಿ ದೆನ್ ತಿಮಂಕ ದೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮಮ್ಮಾಫು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುನ್ನವಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಫಾತುಗೆ ehn lafziga menani fasafaftu ana wal yatim khalfa timanneya adi yatima eklek faanuge faatpuluga safada fiime den mi muskuli anhena eklek faanuge mamaafla hunnavi timammenge faatuge ema minge chiki ಫಿರಿಹನಕ ದೆನ್ ಎಹಿಂ ಅಂಹನಕ ಬರಮ ಏ ಮಮ್ಮ ಕಮಗಾವೇಸ್ ಅಂಹನು ಕಮಗಾವೇಸ್ ದತ್ತ ಕಮಗಾವೇಸ್ ಕೊಕ್ಕ ಕಮಗಾವೇಸ್ ಸಫ ಎಕೀಗ ನಮಾದು ಕರಾ ಕಮಗವಾನಮ ಅಂಹಂ ಮಿಹಾ ಹುನ್ನಾನಿ ಫಾತುಗಾಕಂ එකමකෝ දෙමිහුන් තිබෙච්ච කමගවානම මෙතනවි දෙෆිරෙනුන් අමේකන දෙෆිරෙනුන් තිබෙච්ච කමගවානම එතනම් එකක ඒ ඉමාම් කමගවානම එකතුක වෙස් එකෙක්ගේ පහතුග අනක හොරෙන් කමකුණ දාන සබකි ඒ සබක වාණි දෙමිහුන් es en hame gatimu ima imam mi haya imam a ma'muma e halatuga tibani es safega idani hame ekane demihun tibe halatuga demihun nabren ginawima imam mi hage fahatuga mi safadani anas gefana mi anas fana ekiga mi yatim kujja e safade fadain ege dalil ki jabir egfan riwakarwa hadith eklek fan vidalwani قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه جابر كفان بدالو لرسول الله كفان صلى الله عليه وسلم وات في القربان هنونيكو ثم كان لا يكفان وداغن إكلا يكفان جباي فرابلغا هتونيمه ಹಕೀಕತುಗ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾಗೆ ಕಣಾ ಫರಾತುಗ ಮಾವೂಮ್ ಹುನ್ನನ್ ಜೇನಿ එහෙම එකම ජාබිර් ඛාන් මෙකන්තක් කර වෙගතගේ රසූලුල්ලාහි ඛාන්ගේ බා ෆරාප්ලුග එකලේ ඛාන් හොටඩාගේ රසූලුල්ලාහි ඛාන් අත්තවඩාගතේ එහෙම රසූලුල්ලාහි ඛාන් ජාබිර් බින් දාල්වනි فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه දැන් තිමකලේ ඛාන් ගේ අප්ලුගේ හිපාව තිමකලේ ඛාන් රසූලුල්ලාහි ඛාන් කණා ෆරාප්ල ගෙන්ගස් ඉතාබ හෙට්ටවියේ මේ රසූලුල්ලාහි ඛාන් නමාද මුන්නවාගේ ජාබිර් ඛාන් ගේ අප්ලුගේ හිපාව එකලේ ඛාන් ಗೆ ಕನಾ ಫ್ರಾತುಗ ಜಾಬರ್ ಖಾನ್ ಮಿ ಹುಟ್ಟೋಣಿ
جابر فان کی صحابہ کلم کریں زوان بے فلدیں رسول اللہ فان صلی اللہ علیہ وسلم بے بے فلد اس کدو مٹگا مہم کرنا میں کرونی دے مہن جابر فان رسول اللہ فان می جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما جابر ابن عبد الله من النبي رسول الله فان کنا فرات کا مہار مہن تبونکم جابر ابن صخر کیا بے فلک وڈاگن نے وڈاگن می رسول اللہ فان کے باپ فرات پلک انکا می ہوٹ وڈاگن نے رسول اللہ فان کنا فرات کا مہن جابر ابن عبد الله رسول الله فان باپ فرات پلک جابر ابن صخر وڈاگن اقدا وڈاگتی اقدا وڈاگتی رسول اللہ فان می دبے فلنگے دے جابر کے دے پلک ہپافا دبے فلن فاتا جسواف فاتا کا بیت بی اما انگیچ کی دبے فلن وجیا ادمی دے مأموم وجیا تبینی امام میاں کی فاتا کا ام مأموم کو وجیا ابو دو سنانی امام میاں ہم ان ہمیں اگت کو فس کورتن کل فس فاتا کنو ہم ملین ان ہمیں اکما کو امام میاں کے کنا فناتا کا دن میگت تیبا اے میاں کا آس اقداما ارگا اميها إنجن جهن أبدا كنافرات كمهنوني مأموم كان ما ميها كنافرات كا كمأموم مهري إما مأموم إشارة كلاني فات الجهش إيه رانغ بتكين كم بس مي ده فريهنم وجيا هم كان ده فريهنم وجيا تبيني ميدني فدين السفيجا إن هميجا إنما بس أنهنم وجيا إقول كويس أنهنا كافرنا كا إن هميجا تبيك نوان سابقي رسول الله فان صلى الله عليه وسلم سنت کا انني دکافا انہنو فرینونگے فاتگات بیگتا اما ہوریا فی قرن سے بس وڈاگنا مسئلے انہنو صفادن جانی فرینونگے فاتگا کن ادی انہنو کو ایم انہنو ہرکم گاویس ان اکن ہنن بیس ان ہنانی فرینونگے فاتگا دین فرینونگے فاتگا نورے ان اقتاوا فرین میھا ان ہماگ ہرجیا ایک کھنتن اکرونی گوس کون انمس جمهورن گارہوگا اے دمیہن گس نماز صحوان گوس کون اکنتن اکرونی مدننے انہمیہا ہٹونی اے ہٹنجے تن نون انتلگا تو فریم میہا وس اکتن انے اکنت کرما اشارہ کرکم گانم انے اکنت اکرونی گوس کون انما صراط کرویا نماز صحوان نماز صحوی کم گاوس کرم مدننے فدین اے انہمیہا اے ہٹون تن مدننے فریم میہا کیگا انہما گٹون اے اکنت اکرونی گوس کون ہٹن جہنی حاجت کا فاتگا ہم ای اہن صفے امام یہاں کے حساب دمیہم کرکم گاویس دیکھا میگتا میمیرم عبداللہ ابن عباس روا کروا مدنی انس گفانوں کی میں روا کرفا حدیث بار لبے فتگتگا انس گفانوں کی حدیث ای صح حدیث ہے امام احمد امام مسلم ادی ابو داؤد روا کروا حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی میں سام مفدن روا کروا کلیفان ودالونی صلیت الى جنب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه عبد الله بن عباس روا كربني كيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريوغا إكليفانونغ إفراب لغا أدي كنا إفراب لغا هن واجن تم إكليفان نماذج كربيمه أدي عايش تفان أهرمين كفاتوغا عبد الله بن عباس رسول الله فان أدي بيفلون كفات لغا عايش تفان هن واجن نماذج كروي إما عايش تفان مهين نبي جني كنجا إما عايش تفان إكاني هن كم غابيس هم بكين سافي قطعة هنواني هم إيه كوريك حالتك أنس كفانو كمما فلوس سما إكاني ما إكاني مهين نبي أنس كفانا يتيم كجاك فاتوغا إس هم إكاني إكمنا إكون واجن من نماذج كروي معناه كي إكاني هنن جون كم غابيس أي سافي كي إكمن هنوس فيريه هنن رانغل قطعة كي إكاني سافي نهدون بدن نبي إبس سافي فريفا كم غاوانما دم ميه كأس كم غاوانما دين إني كنن إن قطعة إن وجه إن إكاني هناني إكمن كريا بس جاك أوجكم غاوانم إن جهني فريم نكم غاوانم إن جهني أسفا بنن نوتا علم رند كدا كنا واقتوغا حكم درنغلا دن ميهكو مسافوغا فريفا وسفوغا وركم غاوانم إميها فاتا دمالافا إن جنس فاتوغا باتانغ دميهون سفنغا داني إنما سوار جن فاروان تشكي ورجن ميهون حكم تنينجي نتيبه ميهكو ميهن دمالكم غاويس إن كنينجي دان ميهوني كينا كمي إما إحالتوغا ඒ කාල කොට නාදා එනම එකනේ හුට්ටේනි අද ખાસ කොට ගා එහෙම මිය කාස් අදිවස් සෆෙන් හෙද්මුග එන බාවරවේ එන එකීග සෆදාන මිය ආමුගේ ඉන්තිසාර් නොත උම්මීද් එන එකම ගා වණ කොමෙන් එහෙන් දෙමුග බෑන වෙන්නේ අද්දෙන් qiblaya behegotun komme sarka waagata kifa kanne gonna algon kuren denne faane ade biruge wagutuga nota uduruge wagutuga nota bali wegen wes qibla kurmatul wan nukur defawa miha ena qibla kurmatuna namaz kurmun ene fudene
sabaki Allah subhanahu wa ta'ala ibsmiya kan ene nukriya warkam ka taklif nujassa birwarkam ga wagotuga salaka miyako ehmiyaka majbur kuri qibla kurmatullah namaz kurma majbur kuri e majbur kuromuga enage hashganda gellume nota enage gunawone halakollumuge inzar digen bifatakam ka majbur kurakum ga wanam emiha namaz kurane hama ene kurmatul lewna dimakan ega gotkoes qibla kurmatulum ge shart ene ke ben oti gosfa den hame gota hangrama ga wagotuga dushmanun as muslimunna dimakra haluga hangrama tayyar wegen deba mi dareshkar badal wa wagotuga mi halatuga namaz wagotu jehige namaz kuranje halatuga qibla kurmatul menne e dushmanna kurmatulagen tibe namaz qur'ani sabake emihunge harakata muslimun balan jehene e emihum muslimunna diman aragannan anna iruga emihum amal nafs tifaa kurwani e dushmanna kurmatulagen tibe kama baatibe dikhame fadin qiblage shart onnani warabboda dudaifa sunnan namaz tan ei daturmatiga kurwana watakam gawanama sunnan namaz ei daturmati kurwana watakam vefa ade namaz kurwani datur kura sawari ge mati kam gawanama e namaz kurma fattam wani qibla kurmatlagen enwes den ege fawga den e sawari dadima ka dima do kolikam gaves namaz sahwan ekan algon men ingini Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma ibakra hadith yakfan bidalwani kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada an yusalli ala rahilatihi tatawwan istaqbala al-qibla فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به أنا سكفان بدالوا بس فلوغا ميوني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفلو متيغا وحالوغا إكلا يكفان السواري كما تسار وداغن إنواغن نما ذكرهم بينو فلو وداغن فيها إكلا يكفان السواري قبلة كرمة لبا أمرا لبي دين قبلة كرمة لبا مفوغا إكلا يكفان نما ذكر فتواني دين إكلا يكفان نما ذكر فتواني مفوغا السواري دان دماغك ديما دوكال لبي دوكال لباغن إكلا يكفان إنما ذكر مكربي هذا مي إكلا يكفان كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نما سواري متيغا دتور متيغ كرباغي إنما فرض نماذ بجيا سواري فابا وداعي بمتيجا قبلة كرمة لبان نواعي كرباني إما مينغني داتور متيجا سواري جمعة وريما أهج جمال بغل جمعة سوارو جن نماذ كراميها إينا نماذ كرم فتاني قبلة كرمة لبان كان إيك فوقا حرم من تكبير فوقا دين سواري إهن دماغك ديكم غابيس كم مهن إينا إمري قبلة كرمة الله كان نجهن كان يهودي دماغك سواري كرمة لي دماغك كرمة الله كان هرجن نماذ فريم كريمة نماذ إراد كويا صحوان إنما فرض نماذ تكاجهن سواري فابا قبلة كرمة نو الدين قبلة كرمة نوجا قبلة كي الله سبحانه وتعالى يقول منا ببان كذبا فدين المسجد الحرام أميما قبلة كرمة المتكا قبلة كرمة نوجا مسألة خاصة قتيجا مكة يا درجة تبع ميهون التكا مي بربنا فسيحة كن لفا مسألة قبلة كرمة الموجا علم يرم بدالوني مكة تبع ميهون مكة ولا ميهون هم سيدا كعبة الله جفلا كرمة لانجهنه هم سيدا كعبة الله جفلا كرمة لانجهنه نوتا مكايا أدي مكة كاري يقول ميهون نكي أي كعبة الله جفلا كرمة لانجهنه ذكي نوتا كعبة الله جفلا دماء متي جوا جبو هم كعبة الله جفلا دماء كرمة لانجهنه نوتا هم كعبة الله جفلا دماء تيري بيموجا أديمس كرمة لانجهنه إجماعنا كي مكة بود عمارات مثالك إتا مثالك حديه أديه فلو yang hedifuna imarat misala gurje kam gawana e imara misala ka'bullah geflo ver mati emejja mati flo to gatibe namaz kramim ka'bullah gefla dimage e javva kurmat lima emin namaz sahhamane deha misala ka bimu adiya korefa imarate kam gawana e imarat ge bimu adige baatawga namaz kramim e baatawga ka'bullah gefla dimaya kurmat wagata namaz kurima namaz sahhamane mi جمهور دكوا راجعنا واجه. دين هنا مس إمام مالك مذهب جا راجح قتكي مكة نماذج كراميهم هم سيدا كعبة الله قفلة هم عين هم
tana kurmatlan jehen ekot gaves e gefla dimai macha kurmatul mukun enamad sahhenwan mi rajih rayu ekmak marjuh rayan ham imam malik ke madhab gaves oe egotun namaz sahwana ekma imam malik ke madhab ga misalaka makka ga mihunna jabal abil qais emike farbada machangara amsalaka mihek namaz ukra kam ga wanama ena Ka'batullah gefla dimaya machan onna hustana jabba kurmatlima enage namadu sahwane midennevi marjuh rayu ga onnogotun anota jumhurun de kodagena wagotun marjuh rayu imam malik madhab ge onna marjuh rayu adi jumhurun de kodagena wagen ekamo imam malik ge madhab ge rajih rayu ki ei faday namaz kuramiya midenne farbade makka gonna jabal abil qais kiya farbade ara namaz kuramiya eneka qibla ka kurmachin ulun sabaki ene heri Ka'batullah burma matiga ene kurmatlani Ka'batullah ge fla dimaya onna fazaya javva ema ei ki qibla kurmatlumannu ma malik madhhab go onna me rajih rayuga ene mas jumhurun ga rayuga e goy dangalo den Makkain duruga tibe mihu nattaka huriya ilmerenes vidalwani qibla ki Ka'batullah gefla dimale mane ki Ka'batullah geflen nune ekmo Ka'batullah gefla dimale ekmo wa ki bihaves bodaga Ka'batullah gefla dima kurwe to masay kurmu den ena haqiqatuga edimala dima nuikam gaves ena ga namaz irad karo ya sahha den bay bebe from adi boda tafsil dum bidalwe misalaka masjid al haram ga namaz kuramiya hattaka am sida Ka'batullah gefla kurmatlan wane den makka ga haram from makka ki haram from makka ga haram ga namaz kuramiya masjid al haram kurmatlan wane den makka in beru ga namaz kuramiya makka ga haram from ay makka kurmatlima oti qibla kurmatlefe komme ga qibla ga masalaga ilmerin miha boda dudeva adabe from ge ijtihad gum mi dudevun aswamani kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith from ebe from libada ga na ilmu ga aliga ikibe ganto ebe from mi balloni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat balwar ga sunnat ga wardafa hadith ebe owe abu hurairah wakar wafik lek fan bidaloni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil qurbi ma bayna al mashriq wal maghrib qibla irmacha hulanga demadki ay qiblay ada irmacha hulanga demadki qiblay mane ki qibla ihawas tanassugbe mi imam tirmidhi rahimahullah riwayat hadith imam tirmidhi mi hadith de sanad kun riwayat is sanad ka beegat riwayat ne hasan mi hasan hadith ke an sanad kun riwayat bidalwani mi sahih hadith ke kamegas imam tirmidhi ek fog bidalwani ashab ke lung terein ebbe flok buring gina be flung kibain liwagin asfa ebe irumacha hulanga demed ai qibla kama ege terega mid adam ege ter riwa karwa be flung terega Umar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum himino daganwa ima Umar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas himino daganwa ade algumna nammi feligen de fadai Abu Hurairah hadith riwa karwa be den emima ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bidal wa kama imam Tirmidhi bidalwani al-imam Tirmidhi bidalwani Abdullah ibn Umar bidalwe tibage kana farai hulang farata lafa adi tibage wa farai irmach farata bahtafa den qibla kurmat lafiya ehri qibla kurmat lefe adi mi Abdullah ibn Umar mi midalwani Madina ga tibe mihunga nisbatuga Madina ga tibe mihunga nisbatuga qibla kurmat mattaka adi hulang ena kana farata ga bahtafa irmati ena ga farata ga behtim ehri ena taka qibla kurmat lefe ema ehawarum eti ehawarum qibla kurmat le kam ga belwen ema midanna mulachki miha bas fasaykum qibla kurmat maki ema al amir as-sanani al imam Muhammad ibn Ismail as-sanani subul islam muallif ena bidalwani mi hadith mi Abu Hurairah mi riwayat imam Tirmidhi agama mi ganasta bi hadith ay dalilake qibla kurmat lumuga agam men balan jeheni e Ka'batullah gefluwi dimakan Ka'batullah gefluga ayn kam sida Ka'batullah geflu ama binaya kurmatla kan nujene ekam binawi faratak shay kurmatla jene mi ekam ay hadith ke emima ilmu midaluni kuradane fadai Ka'batullah gefla kurmatla irga
e gefla kurmatulewun kam gaves nota e gefla dima jabba kurmatulewun kam gaves nota edima adiya kurmatulewun kam gaves oti e emihe kattaka oti e wajib ada korefa hura almer so vidalo makka gatiba mihun kurmatula jenam sida kaaba ashe den imam shafi'i ebur tankole boda mikanta fla kollawum nota hen kotaka danana kommes meraka dati kollawum ebe eklek faanu ra'yaki makkaya adi makkaya kari hisab gon gami hun jeni sama sida ka'batullah gefla kurmatula shama sida binaya kurmatula sha ekotaka bes kana farata not wa farata kudugo bes ariyen ala vijja namaz sahin wane enam imam shafi'i vidal wani makkaga tibe mi hun jeni hama sida hama yaqin ene yaqin man jeni timane kurmatula wani ka'batullah gefla ge binaya kan ekama makkaya kari hisab gon ga tankole dur makkaim beruge makkaya kari hisab gon ga mi hunna em bara bargada hiibumakun timanne mikurmatulewani ka'batullah gefluge hama sida binan hiivejiya ati emihunnataka namaz sahifai ekama makka kaari hisab gon fahanala duraddiyama den ege fauga komme ka'batullah gefluge ayna kurmatulumen nete den oti ka'batullah gefla gi dimala kurmatulumen maana ki ka'batullah gefluge e binaya kurmatulumen kam gaves e ka'batullah gefluge dimaya kurmatulumen oti enagana qibla kurmatul mug shart oti ada ko furam korefe ema midenne danam mulachiki qibla kurmatul muki ei ekotuka vis undugu kamenu ei fasih kamen ei allah subhanahu wa ta'ala rahmatullah argumentaka fasih gotiga himeniga aswa kamen den ka'batullah gefla kurmatul mi islam deenuge sha'air tawgitren sha'air midenne fardu namaz tawga not fardu nunas huriha namaz geves huriha namaz qur'an geves gefla kurmatul mi islam mi ummai mis mi hunna bakye fah kore alamat tawgitren alamate huriya almere bas wada ganwa namaz fiwa ehin kan tawga gefla kurmatun no ka'batullah gefla no al masjid al haram kurmatun e got ko wajiben no enames namaduga mi ama kaneligen namaz sahha mattaka sharte namaz e got ko ade uzure ekan nukure fada bargada uzure kurmati wefa wa mi haka menui qibla kurmatullah kurwe nawad ekotko sahaba ganda nawad no komegas islami ummat ekati ganda gotuga hifatta ek kanta ki midane fadai ka'batullah gefla kurmatullah algon min kitamme babo begen gos tafaat kon goltuka islami ummat ke mihun fedrigen die kam gaves algon min ekati ganda kan hada kan takan hunnane algon min ekati ganda kan hada kan togutren ekame mi qibla ettanaka qibla kurmatullah mi amega tan algon min hukurdo swa kurum emma hegga ramadan mahoga rodifun edwa hegga eid fa kurum eid al fitra eid al adha fa kurum mikala kanata kan hunan algon min ebbawanta kan fa kodde algon min ke en ummati kan fa kodde kame emima mi ka'batullah gefla kurmatul lummi allah subhanahu wa ta'ala warab bodu hikmata gattaka kan alwa fa kame shakenen ega wani allah subhanahu wa ta'ala kiyaman terikan dekkumuge allah subhanahu wa ta'ala alwatimuge matweri hikmay emme furtama ade emme fahumes den ege fawga e himene hikmat tawgatra ham yaqinu was hikmatan e algon me ummat ge ebawanta kan hamakurum ennames algon menge mi ebawanta kan hamakurumattaka mi kande elfawa bay kandattakum wes algon menna khilaf tan ebaade e khilaf tan anna bayin halattaki e khilaf takun algon men duruhelive eggalakan ermattaka fur nikan rangal fursata libifawa erwes e fursata ge beno nukurwe kandattake misalaka ilmerin mige kurin badal korba hamujaswa kana aluba e bowe ramadan mas mutashabbal moge handu kana elumuga makka ya handu sabit wa kam ga wanama e huriha emen nabes muri islami ummata bes e handu kana elni kam ga belloma egota majma' al fiqh al islami fiqwari badal wadagen kana aluba fo naqararen o ekam eka adis amal kurwetane nade ha migata mi islami ummai ekata kana hada ka midane qibla din irad karo allah subhanahu wa ta'ala ke rahmat fo muslimun duniyage tibi tantanu ke terein bara gina tantanaki nota ga gandakan muri hatanaki hama mi qibla ga masalaga bes khilaf mulai tantanenu ekam ko dannonto mikam ga bes khilaf le hama ga mas errashange bole farage tibi fo adwas saf dan kannege ko bes qibla kurmatul muga bes me khilaf nuwana
qibla ki al masjid al haram ka e khilaf nuan ekam denwada ga nom to islami ummatuge bay kommetaniga muslimun unkam ga wisi islami ummatuge bay islami ummatuge bay kommetaniga unkam ga wisi miden ehma islami ummatuge bay dirule rashay latin america ga onnane surinam bara bodu muslim minority en onna qawme surinam ki ad surinam ge efrat kunane guyana de guyana de efrat kunane efrat guyana ki algona handane french guyana efrat anekach ki mi इंग्रेस गयाना दें सुरीनाम अकी हाईगत गई डच मी होंगे मी हॉलैंड नेदरलैंड्स के मी हों आलोच को गुण होता है बाकी एवस हाईगत मी गयाना तिम्बा कोल्ला तिम्फली कोल्ला एब्बामती इंग्रेस ना नब्बामती फ्रांसिस ना दें एगे मेदुगा इन तंकोल मिननी मी डच मी हों नेदरलैंड्स के मी हों हिफाफा नेदरलैंड्स मी हों सिवी की हों मी हों इंग्रेस सिंगा तुम तंकोल गति इंग्रेस सिंगा तुम मी सुरीनाम गति कोंदने दीप तो यूनाइटेड स्टेट्स का मी हों न्यूयॉर्क दीफा तिबेफने सिंगुडाना कुरीगा न्यूयॉर्क मी अमेरिका की इंग्रेस सिंग अध्यक्ष एतन दियुम के कुरीगा स्पेन का अध्यक्ष का वरदार तंतंग होरी देन बाय एहिं यूरोप तंतम में अमेरिका के तंतंग को आलोच को गुण एगो तुम डच मी हूं हिफा के उन बाय न्यूयॉर्क में देन अति अमेरिका मुड़ी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स से क्या हिसाब गन यूके का अध्यक्ष दियुम के कुरीगा आका देन यूके मी हुन मिहार मिजमान का न्यूयॉर्क के क्या तंकोल दीफा डच मी हूं नेदरलैंड्स के मी हूं सुरीनाम अचली दें सुरीनाम अतम के एद नतीजा को तुम सुरीनाम का वर बावर मुस्लिम उलेने इंडोनेशिया नस्ल के मी हूं उलेने ऐसा कि डच मी हूं की हॉलैंड के मी हूं की इंडोनेशिया सालवत को गुण में हूं एमा इंडोनेशिया में हूं उलेने दें इंडिया नस्ल के मी हूं उलेने दें हम अफ्रीका नस्ल के मुस्लिम उलेने कम एक मी वर बोर्ड माइनॉरिटी गागन का बुने को तो इतांग पॉपुलेशन के 40% है मुस्लिम बाकी लैटिन अमेरिका के कौमे के एम मुस्लिम के निस्बत में गिनवानी सुरीनाम का मिदने सुरीनाम में ना इतवे मी ग्लोबल वाला वाफिया हिजाज कर अफराद के नया सुरीनाम में ना माने अफराद का ए मदन मिवागत की मिसाल का क़िबला कुरमत मट्ट का मिसाल का अलगोन मितमनी हुलंगा कुरमत लागे ए मिसाल का एक मिसाल का हुलंगा इरमच्चा देफराविस एवरन अन्न हिसाब आसफानता एमा सुरीनाम के मिवागत की हम हिजाज कर इननी ग्लोब के हम अफराद का एमा इफरात मी हूं हुलंगा कुरमत लागे तबे को बाकी क़िबला कुरमत मट्ट का हुलंगा कुरमत लेस इरमच्चा कुरमत लेस कमदा को तम ननी एतन एमा एक नतीजा को तुम मिवागत की इंडोनेशिया नस्ल के मी हूं कुरमत लेनी एद्दिमाया इंडिया नस्ल के मी हूं कुरमत लेनी अनद्दिमाया एमा इता के मिस्कित बस मी ननी बाकी मिस्कितंग एबोरे एकमा को मिस्कितंग अलिफा हूं न क़िबला हूं न को तो इंगेन ए इंडिया नस्ल के मी हूं दा मिस्कित का नोता इंडोनेशिया नस्ल के मी हूं दा मिस्कित का एब्बा मी हूं मी इख्तियार करने मिसाल का हुलंगा कुरमत लो अदा मी इख्तियार करने इरमच्चा कुरमत लो दबा में इसमें कुरमत लेनी एद्दिमा का कामत अल्लाह के फला एकमा कुरमत लो मट्ट का मेंबरनी मुनिन दफरात का ए मिदना मिलच की मी क़िबला कुरमत लो मुगावे सालगन में एबा खिलाफ वें जागा ओतो बलाफा जागे लिबुनी मत खिलाफ है एमा हकीकत का मी मुस्लिम जेहन मिकाल कंतो गस मी खिलाफ त हुट्टाना मी मेवनी की वेगंतो मी मेवनी मी सुरीनाम गुले मुस्लिम एमी हूं कला इस्लाम कं कुरेर कुरीगा एमी हूं नमी फिननी तेमन्ने की इंडोनेशिया नस्ल के मी हूं अने मी हूं फिननी तेमन्ने की इंडिया नस्ल के मी हूं एमा इंडिया वंतकमा इंडोनेशिया वंतकमा हदाना तालाफा कुरिया में ए मुस्लिम अंत के फिया दें दबा मी सम इफरात कुरमत लागे क़िबला कुरमत लेवेन दें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमत व इरादत करे इब्राहिम गस नमाज सहावाने सब की कुरमत लेने हम मी कामत अल्लाह के फला दें दफरात कुरमत लो सम जंगल इसमें इनमें एर रशेग ए तनेग तिबे को बाकी मिगत फवाद ददिमाल का मिस्की हदागे ददिमाल का क़िबला हदागे कुरमत लो मी हकीकत का असल में हकीकत का मी रमज कोदनी मुस्लिम तिबी हाल मुस्लिम एक कने का बाकी बाकी वे बाबा वे रूलिंग को सवा हाल इन्होंने हकीकत का मुस्लिमन की एकत कने का वांजे ने भाई एकच के वांजे ने भाई नहीं मा अलगन दन्नाफान अलगन वा ने को करेगा दन्नवाला इस्लामी दुनिया दुम मतेरी इल्म मेरेंगे तेरे इराद करो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हजरत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इराद करो या इबफल कर रुहड गन्नवाने अलगन दुआ करो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबफल कर रुहड गतमा मियार दुनिया दु कर वाफा मतेरी इल्म मेरी शेख अली अत्तंताबी क्या बेफले सूरिया के शाम करा के इल्म मेरी इन मिस्र के नसब को आसुने नमस ene की शाम करा का बोडफुलवे शाम कराग इन उफम वे बोडफुल वेफले देने के हयात के फाकुल हेदु कर भी सऊदी अरबिया के मक्का का इन के मुदक्कराग इन लिवा फन्नाने इन कीवा विदाल दोसर
enage edurunge wahaka dannom mi ulechki hagigatuga algonmen namunaka banan jeni mi ali tantawi ge mi mawqife ali tantawi enage edurunge wahaka never e gitrenge me arahur edirakam ge enage nawaf onani farisul khuri ki mi suriya ge war mati daraja ge siyasi befle suriya ge prime minister kan ena korbe etange parliament rais kan korbe etange enum wes bawar maqam tafurwi etana minimum kan hoduma kor masakataga masak korbe Palestine ge mi hunge haqqata kattaga ena warbodu UN ge wadagen UN ga mi wahaka takwa kan takkorbi warbodu ilmere faranses ba ingres ba eha mol denodagen ilmere qanuni gutum arahunne befle ali tantawi eki qanun kiwadali befle suriya ge Dimashq University ga ema university ga qanun kiwadali urga enage edurunge telege mi befle ena vidala fonnane enage edurunge tereng ena emboda asar kofawri mi hunge tereng ekaki farisul khuri enage ilmer kam ge sabun enage akhlaq rangal kam ge sabun adi enage kantatta rangal kam ge sabun enames mineki nasara kristene ali tantawi ena mi Suriya ke prime minister ko kore ba kas ke na fonani haigatu ga ekan hembe gennuwana nasara ka dawlat ke verkan dibi gennuwana kom ekan egota hinga diye kommegas ali tantawi ena farisul khuri de ke lob beda na wa ka dakomes vidala fonani ekmako farisul khuri ena ihtiram karwa kama ena de lob beda na wa kama ihuriya wa ka dakawas vidalwani ekmako islami ummat ke emme dur kan kolga warema india ga wesrot indonesia ga wes emme dur huri emme dur hu ka huri muslima wes timanna ge hituga ma lobbetikam bodwegam waane farisul khuriya bure age ene nulak bada ihtiram kara ene nulak bada ihtiram karwa en nulak bada ebe flagde ke lobeda ganwa ene ge ustad abring ene gaatuga lobbetikam bodi duniyege emme dur kankol ga huri muslime ema mihin ene bunima ali tantawi kes mashhur liuntri mihin ene liunima baki ekala almani secular mihun nahibi ehen kame bihen emihun vanugata amati emihun ge qawmi leader ka me wattali ema ali tantawi mebani duniyege turkan kolga hori emmene kemat muslimaves farisul khuriya vertiman gatuga matveriye ehen hejje me mebani ali tantawi radda fone timan dubune me kinne timan dubune me duniyege turkan kolga hori me kemat muslima farisul khuriya vertiman rangale ehen dubune me e gotuga srangal wa ken hagiyat nune ei nikamati emmadu nikamati muslimati binani nikamati kama islam dina jamanuwane ema nikamati muslima ko nikamati chenwane ei muslimun nan onane izzat rikan walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ema imam beganti bi haqqu wa imam beganti minna ki muslimun ema muslimak nuwane nikamati miya kashe den ade kommegas mi mawqif mi haqiqatu algon mengetere mis kom mi kos nagan jehene mawqifake algon men غير مسلم الدكه كتم بدل لو بكم غاويس اميك كتم بد قدر algon menge to fudan kam gaves emiyeka kitam mater ihtiram algon menge hitgo ikam gaves ade emiyeka kiben kitam mol heven algon men lifawi kam gaves ade emiyeka kitam algon men taga etabbodu hekom me koddige eneki algon men nan hewede waram matiwer qadar me kam gaves ebbes muslima kabring ena matiwer wegen man puriha muslimun nabremis ena unnan jehne dashuga sabki mi islami ukhuwatirikan iman kam ukhuwatirikan Allah subhanahu wa ta'ala kan ulwa fa kam ema ekanta jehne puriha kam kabrem mati werma ehma visnama farisul khuri ges rangalukan ali tantai vidalwani mi liun terina eta mi hun enea dimakum nustawga eketliye ekama ko farisul khuriya badal wima ena mi haqiqa saaf ko den ulni farisul khuri ali tantai bene ke darur gatani kale anu lashe emi hun dakka wa ka anu lashe timanna kale shukru me sabaki nasara inge terin kale magamiya ke haran kam ga kale hidi mar timan kale shukru me den ali tantai den ena ke mudakkarat ga ena ke memoa ga endane ke vidal fonane farisul khuriya wala gam rahmatirin ali tantai vidal man timanna khabar dine ena marwi muslime got go hore komegas ena muslime got ga hore marwi kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala ena rahmal bash komegas algon ga ke ki algon men giteren ebbes miyeko muslimun ede ihtirama qadar ghair muslimun egot gas digen wane e emihunge kiben kitama bawar hewtaka ihitaka algon men libun kam gaves ima islami ukhuwatirkan abud wasmati ko onan jena sabaki ei Allah subhanahu wa ta'ala kan ulwa fo ukhuwatirkan e ukhuwatirkan algon men mi kandalani e algon men hituga ekam mi iskandani ki bento e Allah subhanahu wa ta'ala ya bolam mugatum eklange lobbetkan algon men libigat mattaka eklange ruhudgatun libigat mattaka sabaki muslimun wajjiya huriyama mis algon qurani Allah subhanahu wa ta'ala
غير مسلم وجه كتم رجل ميهكم قابس إميهك الله سبحانه وتعالى أريد فوا ميه مع الله سبحانه وتعالى كمن تروى ميهك لكن أريد ميهك دوك وسامها من وان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.